Fokusnya belum dapat. Oh iya belum action. Action. Dari mana aja lo? Kayak gini baru pulang. Action. Tadi, ayo kita jalan aja dah. Siap, balik. Action. Ya udah kalau nggak bisa diatur mah, mending pulang sama orang tua lo. Nggak bisa gitu. Kalau bisa tambah Yang kayak begini mau ngajak anak buat.